hanyuma rero reka twihute cyane twanzike tuganire kuri byinshi bigiye bitandukanye ariko reka duhere nyamuneka kuri Premier League. Premier League iraza gutangira nepo dushime Premier League iraza gutangira uyu munsi urumwe mu nyamakuru bazajya banayogeza kuri Magic FM. Premier League y'uyu mwaka muri rusange twavuga ko amakipe yitwa ngo ni top 5 yiteguye gute nepo. Urakoze cyane Ruviyanga, urebye iyi Premier League y'uyu mwaka ni Premier League zaba itoroshye kuko uyivuze neza cyane, amakipe menshi yagiye yitegura, amakipe menshi yagiye ajya ku isoko, turabibona ko bari active kandi mu buryo bugaragaza ko hari icyo bashaka. Reka duhere ku ikipe ya Liverpool Champions y'uyu mwaka ushize. Ku ikipe ya Liverpool ni ekipe umutoza Ernest Lot ubwo yinjiraga muri iyi ekipe ntabwo yagize amahirwe yo kugira yerema ashyiramo, ni ekipe yari irekuwe n'umutoza Jurgen Klopp. Hari byinshi umutoza Ernest Lot ageze yari yagerageje kugaragaza nk'impungenge, cyane cyane biganisha ku bakinnyi yakabaye yongeramo. Yari yagaragaje ikibazo muri defense, cyo birangira nta n'umukinnyi yashyizemo, sibye kuzana abakinnyi b'abaron cyangwa se abakinnyi b'intizanyo ba Kieza. Ariko twabonye ko uyu mwaka ni ekipe ya mubakinze mu abakinnyi yashakaga kandi biragaragara ko bakiri ku isoko, kuko ku ikipe ya Liverpool nyuma yo guspendinga amafaranga kuri Milos Kerkez ndetse na Jeremy Frimpong bigaragara ko impande nk'aba fullback bari bakeneye amaraso mashya, bazana playmaker Florian Wirtz ushaka no gukina ku ruhande, bazana Ruteza Mugo Ekitike, bagishaka na Alexander Isaac ndetse na Magehi, ndetse bamaze no kuzana gasore kavuye mu ikipe ya Parma ka defenseur kaganga cyane kakiri gato ku myaka 18. ubona ko ari ekipe ikwereka ko ari icyo bashaka, ni ekipe ishaka kubakinga umutoza Ernest Lot, ni ekipe ishaka kubaka ikiragano gishya, ni ekipe bigaragara ko ishaka kwisubiza igikombe. Urebye ku ruhande rwa Liverpool bavuga ko byibuze bageze ku kigero cya 90% biteguye cyangwa se binjiye biteguye ku kigero cya 90%. Ejo cyabayemo ikitagenze neza nepo nkunganira nuko batakaje abakinnyi batatu kandi bakina mu gice cy'ubusatirizi. Umuntu yavuga nka Luis Diaz wagiye mu kipe ya Bayern Munich, umukinnyi wafashe cyane sezishize, ndetse murabyibuka ko ubwo yavunikaga byarabagoye cyane kubona umuntu wamusimbura akajya abafasha cyane muri pressing nk'iri yakoraga, uburyo yagerageza kuzamura imipira myinshi muri attack afasha basara. Banatakaza kandi Let Diego Jota witabye Imana, nawe yari umukinnyi igihe yabanzagamo byabaga ari byiza, ariko yatekerezwaga cyane igihe atabanjemo, wenda igihe nk'abakodiga kupo byanze ukabona umutoza Ernest Lot aratekereje azanye Diego Jota akaba yamufasha kumubona igitego wenda mu minota igoye cyane, nawe ntabwo ahari. Hanyuma Darwin Nunez nawe wavuga ngo ntabwo ari umukinnyi uri clinical cyangwa se wabafashe gutsinda ibitego byinshi cyangwa se washyiraga mu izamu, ariko yari ndi option umutoza yari afite, rero ni umukinnyi wamufasha mu gihe abandi barimo wenda byanze cyangwa se n'undi yagize imvune. Vuga ngo nabakinnyi batatu yatakaje mu gice cy'ubusatirizi. Umuntu yavuga ko batasimbujwe properly cyangwa se batasimbujwe neza, kuko urebye nka ni nayo mpamvu urabona nicyo ngiye kugaruka kuri match bakinnye ya Community Shield. Twabonye ko ari ibyo batarasetinga neza, kuko nibyo babuze Ryan Gravenberch ibibazo, kandi no mukinnyi isa n'isashwa no kongera akavunika. Icyo ni ikintu cyo gutekereza, wenda niba ku isoko ashaka kubona probability yaho cyangwa se bashobora kujya bifashisha Makaristeri, dore ko nabwo atari yamubanjemo. Nk'uyu munsi ntabwo ari mukino afite karita y'umutuku, afite karita itukura. Urumva wenda Ryan Gravenberch ushize yari yagize impamvu yumvikana kuko umudamu yari yibarutse, biba ngombwa ko bamuha ku karuhuko. Ikindi wenda navuga ko ikivuze wenda kiri kwibazwa n'abakunzi ba Liverpool, ari nayo mpamvu Liverpool kiri ku isoko ishaka Isaac. DJ nibyo Diogo Jota nyakwigendera ari umukinnyi w'umusimbura ari kuza agahindura ibintu, akaba kwizeza ibitego 10 birenga muri saison. Ikindi navuga gikomeye cyane ni ku mukinnyi Luis Diaz. Diaz ubushize yagize uruhare rw'ibitego hafi bigera muri 18. Urumva ni ibitego by'umukinnyi ukwereka ko yari umukinnyi mwiza kandi wo kugenderwaho. Rero ni kimwe mu bintu umutoza Ernest Lot ari gukoraho, ni kimwe mu bintu Ernest Lot asabwa kurebaho cyane. Wajya ku ikipe rero ya Arsenal, niyo wenda utarajya kuri Arsenal navuga ko ikindi kintu umutoza Ernest Lot yahombye nubwo yagerageje kumusimbuza Frimpong, ndavuga ku ruhande rw'iburyo muri ba Trent Alexander-Arnold, kuko abonye ko Ernest Lot filozofi y'umutoza Jurgen Klopp ntigeze ayijya kure, n'ubundi imwe yo gukoresha aba fullback cyane cyane akamaximiza imande zabo, cyane cyane ko uburyo bw'ikipe ya Liverpool iri gukina yataka bagerageza gukoresha wide cyangwa se iyo mipira ijya mu mpande. Ni ikipe ikora high line defense, nuvuga ngo igerageza gutangirira
pressing mu kibuga cya adversaire, hanyuma umupira iyo bawufashe bubaka utuzu inshuro nk'ebyiri, hanyuma umupira ugatusohoka ukajya mu mpande. Izo mpande rero nuvuga ngo ni uruhande rw'ibumoso ndetse n'uruhande rw'uburyo, cyane cyane mu bakina ba myugariro abashaka ko baba bafite presence yabo hari hafi n'ubwo rwamena cyangwa se aho bita mu gice cya gatatu cy'ikibuga third, kugira ngo niba iyo mipira abo ba fullback bageze aho ngaho babataka, nuvuga ngo abakina nka basema baba umwataka umukina inyuma ndetse no gukina ku munani bose baze kuba bari muri cya gice cya gatatu cy'ikibuga, ku buryo ikipe iza kugira umubare munini cyangwa se sirinombre, umubare munini uza kugaragara mu gice cya gatatu cy'ikibuga, ku buryo option ziza gutuma babona igitego ziza kuba nyinshi. Rero navuga ko nako kantu kongeyeho kuri Trent ugarutse n'ikintu gikomeye. Kuri Trent ntiyari nimero 2 gusa, ubona ko no muri cyagiye bageze mu gihe cya recuperation yari umukinnyi usa nkaho anagaruka yegera igice cya mediano. Ubonye ko na Klopp kugira ngo babemo benshi yashatse no kujya ashaka umukinnyi wo kuri 2 burya nuko Klopp yamubuze yakwizera ko no Bradley atari umukinnyi wagwibyo Trent yagwaga kuri 2. Yari yatangiye gushaka no kumusaba services zo muri mediane, ku buryo binorohera Gravenberch kurekipera ariko afite undi muntu ushaka kuhita mwunganira mbere yuko babakinnyi babiri muri imbere Sobozlai na Makaristeri baza. So urumva ko ikindi buke ko na Kwansa yaragiye, urumva ko ibisubizo kuba bencher bo mu mutima wa defense ku ikipe ya Liverpool nabwo harimo navuga ko harimo akarakine cyangwa se akwabuze, ariko urebye agiye gukora ramforo uyu mupeti witwa Diego Leone agiye kuzana ugiye kuva muri Parma w'imyaka 18 ejo yakoze medical test agiye kuzana Magehi w'imyaka 25, urumva ni imyaka 25 na 18 yiyongereye muri defense y'ikipe ya Liverpool, ugashyiraho ba Virgil na Ibrahim Konate, ubona ko ari mu asa nkaho ari mu mwaka we wanyuma ashobora kuzajya mu ikipe ya Real Madrid. Urabona ko ni ramforo akoze, ahubwo akantu ubona gasigaye no gukora ku kintu kijyanye na mediateur nkuko wabivuze. Gravenberch yavuyemo, ubona undi wo kumusimbura ni Wataru Endo, kandi ubona ko nyine azawe atari kuri ya level n'ubundi ya Gravenberch. Ubona ko nicyo kintu hana asigaje akandi kantu umunsi Isaac yaje ari gusimburana na Hugo Ekitike n'abandi bakinnyi benshi bagiye bahari cyane gwa service za ruguru, kuko ni nacyo kintu burari Nesiroti yizereramo ko nawe mukurikirana kiri mu Borandi burakunda gukoresha batatu b'imbere, ariko biba byiza bakazamo bataka babiri. Buriya Isaac niyo mwara yibonaga n'ikintu cyoroheraga mu ikipe ya Newcastle kuba abakinnyi batatu babo bose batsinda, kuko Kai Jacob Murphy yari afite uruhare hafi rw'ibitego 20 urumva ukajya kuri Anthony Gordon agize uruhare rw'ibitego hafi 16, ukajya kuri Isaac agize uruhare rw'ibitego 29, 23 na assist 6. Iyo mibare iragenda ikazamura ekipe mu buryo bwo gukora amanota. Rero hari ukuntu Kai Jacob Murphy yagenda agasa nk'uperimeta yewe na Anthony Gordon n'uwitwa Isaac. Isaac na wano yabyinaga agora aba defenseur siritumurebe kugibuka ba Van Dijk abamirisha nkeri, ni wa mwataka ntabwo ari ugume mu maguru y'aba defenseur, ni umuntu uzi gusutwara umupira, ni umuntu uzi kuba yamenye uko yitwara muri 1 contre 1. Ni nayo mpamvu kenshi ku ruhande iyo yajyaga kuhahengamira umutoze Diho yabaga yizeye yuko ari buhabona ibisubizo. None areba neza mu gusimbuza cyane cyane uwitwa Alexander Isaac babiteguye, kuko yamaze kugaragaza ko atari tayari kuzakina Newcastle no kuri match ya mbere afite na Aston Villa nazakina. We umutoza Ediho yazanye Jacob Ramsey, uyu musore ikipe ya Aston Villa. Kubera iki? Jacob Ramsey amutekereza nka wa mukinnyi ushobora gufasha mu gukina force 9, kuko yamaze kubona ko Nicolas Jackson arahenze. Kujya kuzana abakinnyi ba Samuel Morodion na abakinnyi utakwizera ko akakanya biri buhite bikunda. Nyuma yo kubona ba Sesko batangiye kwizerera muri Newcastle gushaka umukinnyi wakina force 9, ku buryo byanorohera babakinnyi bakina nawo mu mpande bamugaragiye kuba bari abakinnyi bagenda bagira bate banyura nabo ba perimeter. Eranga niba yaraje ufite Gordon, ufite Jacob Murphy, ukagira Jacob Ramsey, yaba afite ibisubizo byinshi mu gushaka uburyo akinisha batatu b'imbere kugira ngo wenda wa Isaac babe bamurekura. Ku ikipe nka Arsenal, ikipe nka Arsenal ni ekipe tutarajya kuri Arsenal. Liverpool ifite match nyine uyu munsi niyo iri bufungure irakina na Bournemouth. Twavuga ko ni igipimo cyiza cyane kiza kwerekana ishusho Liverpool y'uyu mwaka kuri Bournemouth. Buriya Premier League niho itandukana n'izindi ligue. Ekipe yose iguha akazi, ekipe yose iguha challenge.
iyo urebye ku ikipe ya Bournemouth ni naho hantu twiteze cyane kumenya irabyitwaramo iti yatakaje abasore bagiye bakomeye kandi b'inkingi za mwamba. Ni ikipe ya Bournemouth yatakaje abadefenseurs centrali babiri bari beza buriya nyuma ya duo ya Arsenal ya William Saliba ndetse na Gabriel Magalhaes. Indi duo yari iri hejuru ni duo y'uwitwa Ilias Zabarani wagiye muri Paris Saint-Germain na Dean Hussein w'ikipe ya Real Madrid akakanya. Urumva utakaje abo baksiare babiri principal bafite n'imibare banaguzwe ku rwego bigaragaza ko barabakinnyi beza, ukongeraho kubura uwitwa Milos Kerkez. Icyo kikwereka ko ari kudiri ku ikipe ya Bournemouth. Yashyizemo Adrien Truffet n'umufaransa ukina muri Mediane, Bafodé Diakité kuza kunganira wenda muri iyo myanya yo muri defense ndetse na George Petrovic umuzamu waje gusimbura Kepa nawe yaragiye ubwo narimbye bagiye mu ikipe ya Arsenal. Urumva ni ikipe ya Bournemouth nayo ikeneye kudukonvenka ikatwereka ko Bournemouth ya challenge umwaka ushize nibyo iracyafite abataka bayo batatu bagendaga batanga akazi, Antoine Selom Semenyo na bagenzi be na Justin Kluivert na Evanilson urumva iyo triana yagiye itanga akazi cyane. Mediateur iri kubura wa mpeti yitwa Ryan Christie nawe yagize bari nayo mpamvu azanye Adrien Truffet uyu mufaransa ufite experience kugira ngo abe yamwunganira ku ikipe ya Liverpool. Ni teste kuko ikipe ya Bournemouth twarayibonye ne equipe ikomeye cyane mu bigendanye n'ama counter attack. Ikindi kikitwereka ko ari teste none naho niteze kuyireba. Turavuga ubusatirizi bw'abasore batatu ba Bournemouth. Antoine Selom Semenyo burya Liverpool yaramwifuje bisa nkaho bidakunze atayifatiye umwanzuro. Ngiye nibaje n'impamvu yagumye muri Bournemouth. Antoine Semenyo nari zikose zarangira itagurwa kuri umukinnyi w'umuhanga cyane wagoranye. Imbere abo batatu babo bahangana na defense ya Liverpool. Ushize Van Dijk yayobeje amarari aravuga ngo biragaragara ko Liverpool igikeneye kujya ku isoko gushaka rutayizamu. Mu butumwa bw'abagiye babigaruka banamubwira bamwibutsa yuko nawe defense yayoboye we na Konate basa nkaho bafitemo ibibazo kuko muri iyi minsi ubona ko abura umuntu w'umustoperi witwa Van Dijk yashora. Wabonye ko Konate arashaka gukina free roll. Ubundi ukuntu kera Konate ukuntu byagemeze muri Liverpool, Konate burya umupira ujya kugana muri defense atitaye kuza kuri kabiri sirito no muri axe burya niyo watakaga bwa mbere. Yampamvu mwabonaga ari nawe ukunda gukora ikosa rya mbere ry'umukinnyi w'umudefenseri wakuragaho umupira. Ariko mwarabibonye uyu munsi ko nawe atangiye kujya ashora abandi, atangiye kujya akoresha intoki abwira Kerkez n'ababa cyane Frimpong ngo genda bari uwukina. Urumva barabura ubuswipa nkuko David yabivuga. None ugiye guhura rero na Bournemouth nayo yizeye ko nubwo defense yatakaje abakinnyi ariko Mediane nako atake yayo nayo yakwizeza igitego isanisa. Ikindi Bournemouth afite umutoza mwiza Andoni Iraola, n'umutoza nabonye umuhanga cyane, mwe mu batoza bakiri bato. Andoni yaragoranye cyane bushize cyane ku makipe manini. Mwabonye match bakoze kuri Chelsea, mwabonye match bakora kuri Arsenal. Yaragoranye cyane ku makipe manini, n'umutoza uri tactical cyane. Urumva umutoza ukiri muto ari uburyo ateguramo abakinnyi be kandi afite n'abakinnyi b'imbaraga bihuta. Umuntu yavuga ko ari test nziza cyane kuri Liverpool gutangira bakina n'ikipe ya AFC Bournemouth, tukareba niba wenda bafite izo mbaraga zo kudefanda igikombe cya shampiyona batwaye umwaka ushize, cyangwa se bongera gukina nabi cyane nkuko bakinye kuri Community Shield batsindwa n'ikipe ya Crystal Palace. Nubwo bari banganyije 2-2 ariko mu mukino ntabwo bari beza. Wenda umuntu yatekereza ko umutoza araza guhindura uburyo bw'imikinire kugira ngo barebe uburyo batangira babona amanota atatu uyu munsi bakina n'ikipe ya AFC Bournemouth. Umukino uri 3 barakinira Anfield Road ku kibuga kipe ya Liverpool. Arakoze cyane. Warujye kujya ku kipe Arsenal rero. Arsenal ni ikipe ngira ngo imaze igihe kinini ishaka igikombe cya shampiyona, imaze kubona umwanya wa kabiri inshuro nyinshi. Uyu mwaka bwo benshi babaye so excited, baratunguwe n'uburyo yiyubatse n'uburyo Arsenal yagiye ku isoko iri serious, iri more than serious, ifite ubuseriye bwinshi. Biragaragaza iki kuri Arsenal? Biragaragaza ko ubundi hano bambanje kunkanga n'uburyo basimbuje sporting director. Buriya ubwo Edu yari ahari, Edu yagerageje gukora ibye. David wabonye ko cyane mu bigendanye no kubaka projet yagiye azana abakinnyi bo muri projet nyine kandi bigerageza gutanga umusaruro bubaka umusingi. Nyuma y'igenda rya Edu Gaspar n'abafana bari batangiye gushinja ko Arteta mwempoza, kuko Arteta ni umutoza n'aka kanya abantu bakiduta nawe mbona n'imibare y'abatoza bakoraga abari kuri pressure. Arteta ni mu bambere. Arteta ari ukuntu wabonaga ajya mu itangazamakuru wenda bamwotse umuriro ati kutazanye rutayizamu, akakwereka ko bakinnyi afite ashaka kubabyaza umusaruro n'ubwo yaba atafite rutayizamu. Ejo bundi hano nahise mbona ko challenge ayifite ndetse na sporting director mushya wa Jean-André Albert ari umuntu wahanganye na Barcelona na Real muri Atletico Madrid anyuzamo. Ira projet yose yatumye Atletico Madrid iba ikipe ikomeye kuva muri 2010
na rimwe ikagera hiza kunyura hagati ya Barcelona ndetse na Real Madrid igatwara igikombe igashininga muri UEFA Champions League nuvuga ngo uno mugabo Andrea Berta yabigizemo uruhare cyane buriya tubona Diego Simeone kuri touchline ndetse abantu benshi bakavuga ko ira attitude ye uburyo atoza n'iki ariko uburyo bwo kubaka no gukora projet yatumye ikipe ya Atletico Madrid ibi kipe ubungubu ishobora kuba ya challenging amakipe ku mwana uretse mu gihugu cya Espagne gusa gusesera hagati ya Barcelona na Real Madrid navuga ko no mugabo witwa Andrea Berta yabigizemo uruhare so niyo mpamvu noneho ikindi ubuke ko nuvuga ngo projet azanye n'ubundi nayitandukaniye n'umuco wa Arteta afite kuko bose ni filozofi n'imyumvire ituruka mu muco w'abanyespanye mu mupira w'amaguru cyane nayo mpamvu yamubwiraga wabonye ko Andrea Berta aramucalenjiza turibuka nko kuri gushaka rutayizamu Arteta abanje kwereka ko ashaka Benjamin Sesko abantu batese ko atangiye urifuzwa ari Victor Gyökeres bigenze bite ku cyashaka Benjamin Sesko na Andrea Berta basa nko bakoze inama irenze imwe amwumvisha ko bagakwiye kuzana rutayizamu nawe wumva ko ageze ku gihe cyo gufesinga challenge yariyo yose bitandukanye no kuzana Benjamin Sesko maze seze ebyiri muri Leipzig nyuma yo kuva muri Salzburg ndetse ni wabo amwereka ko akeneye rutayizamu nawe wumva ko amazeyo naramuka ko kata aramutsa da success atabaye successful muri Premier League nawe kariyeri ye yabatangiye kuyidutaho amwereka impamvu nyinshi zirenze imwe zo kuzana witwa Victor Gyökeres baza kubihurizaho babari nawe bemeza nyuma baza no kuzana urumva Zubimendi yari yaraje Arteta akora ikindi kintu abafana basa nkaho batemeye ariko nge namwemeyeho urumva kuzana Noni Madueke wabonye ko banakoze tract zo kubyamagana ariko Arteta iki kintu yagifesinze umwaka ushize abona icyari cyo Arteta arakubwira ati mu mpande ebyiri ngira twizerera mu ruhande rwa Bukayo Saka bura nubwo Arsenal igira playmaker ariko bakubwira yuko ode n'abantu bamushinja icyo kintu nabonye na Tony Adams amushora w'umuriro ku mugoroba avuga yuko Arteta kuba yinjiye muri iseza atarahindura captains byaba ari ikibazo aravuga ati akeneye gukura kuri ode captain igitambaro cya captain bikaba ibintu bibiri akamukuraho iyo pressure bigatuma ode nawe yitekerezaho ibyatatanga nk'ibyo yitezweho nka playmaker nawe akabyikuramo byaba bimunaniye Arteta najye kuri pressure yo kumva ko yitaje captain akumva ko yitaje umukinnyi udafite imibare imuvugira ku mwanya we urumva icyo kintu ariko ntabwo ameze neza ntabwo ameze neza seziza ntabwo ari nziza ntabwo ari mwiza urebye nka mentalite ya seziza n'ikigaragara turebye projection y'ikipe ya Arsenal ubona ko witwa Odegaard no kubona umwanya turetse no kuba ngo afite iyo captains kuko icyambere cyo sino kuvuga ngo ni gitutu bari gushyira ko Arteta urabanza ukibaza gute Odegaard yabaye kapiteni one yari umukinnyi uje yarabuze uko yabanje gutizwa na Real Madrid nabwo akishakisha biragorana birangira ibyo gutizwa bivuyemo noneho aragurwa n'umukinnyi utarajya kuri top flight cyangwa se utarajya ku rwego rwo hejuru iyo leadership turimo turavuga ntabwo mu bakinnyi bari mu ikipe ya Arsenal uyimubonamo kuruta abahari cyane cyane ko ubona ugiye kureba nk'abakinnyi babiri mu mutima defense yaba Magalhaes ndetse yaba n'uwitwa Saliba ubona uvuga uti bashakira ngo cyangwa se wareba kiriya gitinyiro cya Declan Rice avuga ngo at least Declan Rice no kuba ari n'umwongereza ikipe y'igihugu y'Ubwongereza Three Lions ishingiyeho ubundi uyu ni wakahawe nabaye kapiteni wa West Ham yavuye muri West Ham abantu bakavuga ngo kubera iki ikipe ya Arsenal ushaka gukonveka abo bongereza nubwo ariyo kipe idafite abafana benshi mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse hakaba ufite uwo mukinnyi ikipe y'igihugu y'Ubwongereza irirainzo muri mediane muri no minsi mu gihe bari no kutagetinga kujya mu gikombe cy'isi cya 2026 ni umukinnyi navuga ko umaze kuba final product uwo ndavuga Declan Rice yageze ku rwego nta kintu kindi ukimukosoramo niki ni umukinnyi umaze kuba final product nani icagitinya nuvuga ngo ubona ko afata icyemezo mu buryo bwo kuridinga umukino no gushaka intsinzi ku ikipe ya Arsenal Declan Rice hejuru abakibaza ati gute rero Declan Rice akiri mu kibuga iyo mediane ari gutegekwa cyangwa se amban fitwe na Odegaard rero kurikije na pre-season ihari wakurikiza no ku ikipe ya Arsenal yubatse cyane cyane muri mediane bazanye Zubimendi ndetse na Norgard so abo bakinnyi barebye rero ubona ko uwitwa Odegaard ino sezo ashobora no kuza kwisanga igihe kinini yicara ku ntebe akageza akoreshejwe nka second choice ibyo komereza ako kantu niko naringiye kugwa nk'urugero kuri iki David yaravuze buri abantu uziko aka kantu abantu ntibagakurura
buriya ni nacyo kintu gisa nkaho Arteta yanarwanye kugira ngo azane Noni Madueke. Baravuga ati iyo agiye Bukayo Saka ushize yaravunitse ni ibintu bishobora kujya kandi yamaze kwerekana ko yamaze kuba injury prone cyane. Reka iki kintu imaze kuba buriya Pep nicyo jamukundira. Pep akunda kubigarukaho. Abo bakinnyi azamuka ari mu myaka 17 ukamutwara sezi imwe 2-3 umwereka ko ari ugenderaho. Iyo agudutse burya iyo mvuni ikunda kugenda imugonga kurya ifata nk'indi myaka 3 kugira ngo umubiri we utaramenyeraga izo mvune ugire icyo kintu cyo kumenyera ko wavunika. Azana Noni Madueke abafana ntibabyumva ariko Arteta arakubwira ati Etani Nwaneri nibyo ariko yabigenza byitwaramo ku giti cye atanga ibyo yarafite bitari bibi ariko nyene undi muntu w'umu grand joueur wumva ko niba ari Noni Madueke n'ubwabo ni minota 20 ya Bukayo akeneye kwibyaza umusaruro. Niba ari gihe twicaje Bukayo bigerageze bibyara umusaruro uzi kode buri aho kugira ngo akorere uburyo bwinshi abakinnyi basatira. Buriya Bukayo ari ukorera uburyo bwinshi abakinnyi basatira noneho kuri Ode na Bukayo. Buriya Bukayo iyo ahari Ode nibwo aba mwiza wumvise kandi uwo ni playmaker ariko Bukayo yabadahari Ode burya arabura uburyo bwinshi Bukayo bukorera Ode kuruta uko Odegaard yagakoreye uburyo bwinshi Bukayo. Urumva Arteta rero twavugaga tuti aninjiye muri uyu mwaka adakoze ikindi abafana bifuzaga. Baravugaga ati wazanye undi muntu ukina mu buryo bubiri ushobora kuba yakina nka playmaker akanakina nk'umukinnyi wo ku ruhande rwa ba Martinelli. Ariyo mpamvu ijisho ryose ry'umufana ryagwaga kumwongereza Iberesheze. Ari nayo mpamvu Tottenham nayo muri uku kunyagirwa na Bayern 4 ikanishirwa 2 na Paris igabura igikombe cya UEFA Super Coupe nabo ntibicaye kuri yeze kubera iki baramubona muri ubwo buryo bubiri. Arteta rero nicyo kintu avuga ngo yari yubatse ni byiza ariko ako kantu k'icyo kintu atarakora ni nacyo kintu abafana bafite impungenge aka kanya. Icyo ni kimushyira ku giti Arteta mbere yajyaga bura abakinnyi bigwenda ku bijyanye no kuba Swadie saga naho ituzuye ariko ubu ngubu umuntu yavuga ko Swadie byibura nka 98% iruzuye kuko afite abazamu babiri beza. Mbere yajyaga bafite timba kuri kabiri naho nyara abapanga Arsenal nk'ubu amakipe abiri akavamo icyo kintu kuri kabiri abantu baribaza hazakina Ben White cyangwa se hazakina Timba kubera ko umwe yajyaga abanzamo undi adahari. Ben White aravunika haza Timba nawe abanzamo ariko bose barahari bameze neza. Kuri gatatu afite ihurizo rikomeye cyane ribaza ni Lewis Kelly wigaragaje muri sezishize cyangwa se nzakinisha Ricardo Carafiori wakina neza wenda kama n'uburyo bwo kuba ari umukinnyi mukuru ufite experience. Icyo ni kimwe muri Mediane nazicenkara cyari kurashaka kumurekura ariko muri Mediane bwo hari nambari ikomeye cyane kuko Norgard burya kina bitandukanye n'uburyo bwa Zubimendi ni umukinnyi mwiza ariko igihe mufite baro nyine no kwisirikiriza no gukora kuri baro nyinshi ariko Norgard yambura baro neza cyane kurusha Zubimendi ku bantu bakurikira Arsenal muri pre-season akibaza ngo azakinisha ndi aho rero niho hantu hazagoranira kubera ko urumva bombi ntushobora kubakoresha icyayi kirazira kereka mu gihe Declan Rice yavunitse cyangwa adahari nibwo ushobora kuvuga ngo nibwo ushobora kubakoresha nakunze aka kantu. Arteta buriya niyo nabonye ko nabatangiye gukura niyo mpamvu bavuga ngo ari kuri pressure ntago byahinde byo kuvuga ngo barakwihanganira bizaba bikirimo yabazanye Jokles ushaka gusoka buriya Jokles nanamukundira iki burangiye nayo mpamvu namupreferaga. Urankunda umwataka utaguma mu maguru y'abadefenseur. Nyamubyibuka Pepa kizana Haaland yabanje kugorwa n'icyo kintu ari naho yakunda gukoresha ba Jack Grealish nk'abakinnyi kuko bo yashakaga abawinga bahindura amasantere David kwereki we yakundaga kuba ari mu maguru y'abadefenseur adasohoka muri box kandi kuko Pep yari yarabuze Harry Kane yizerera mu muntu uvuga ngo yaza ari umwataka kadoa yo assist agakreya nayo espace n'abamugaragiye bagatsinda. Pep umwaka wa mbere agerageza gukina ibintu byari umusaruro kuri Haaland ariko abimwigisha mwabonye ko sezishize byarahindutse. Haaland ashaka kudatsinda aba bakinnyi bandi mugaragiye ba Marimushe n'abandi bagatsinda soka dukine. Arteta niyo mpamvu yizereraga mu kintu cya force 9 uri rutayizama ari kutaguma hari muri box we sokuze dukina muri open play aba Espanye nicyo bashaka. Rero icyo kintu ubona ko nawe yagiye akuramo mu kugenda ashaka ibisubizo. Utubazo tubiri twene asigaranye nuvuga ngo kutaba ufite umuplaymaker uri buze kuza gucalenginga wizerera ko nibura ari buze gukina kuko kubera wa Odegaard wa sezo yari yabanje. Ikindi kumenya ngo umuholding midfielder ndi bwinjirane muri no sezo ukinana na Declan Rice ninde kuba Pierre ngo kurabona ko aracyashaka ibisubizo ana yazanye na Chelsea Norgard kugira ngo binaniranye kuri Zubimendi ataramenyera Premier League afite umuntu yemenyereye. So nuvuga ngo ko kuba agifiteho dute ku mukinnyi ari buze guperingaho Declan Rice kugira ngo binjire muri sezo niko tuza kubanza kumugora ngira ngo bizanaba na challenge kuri match bafite ku cyumweru ku isaha isa kunimwe bakina ikipe ya Manchester United. Hari abakinnyi bakwiye umwanya muri Arsenal nk'uyu mwana witwa Max Daumann akwiye umwanya kuko ushaka kutamubanzamo ariko akwiye mu byukuri kuko igaragaje rwego ruri hejuru nko muri pre-season akore penalty ebyiri kandi yinjiye asimbuye yakoze ibitego byinshi meme na Ethan Nwaneri nawe kabisa ubona ko akwiye iminota ubwo nahari tutakumenya uko azajya bapanga ariko na agakipe ubona yubatse ubwo nyine nahe ho kubapanga
Premier League tuzagera ku munsi w'ejo n'ubundi ku gatandatu turacyafite ikindi kiganiro kino kivuga kuri Premier League neza kuko izaba none irimo no gutangira neza kuko nubwo uyu munsi ari umukino umwe ariko imyinshi iramanuka ejo ndetse yewe no ku cyumweru nubwo ari umukino ukomeye cyane ariko